Салом тамошобинон, хушомадед ба канали мо. Мана инҷа биҳои хушрӯ калона якшумова нишонтиам гуфтам. Ин аз боғи худомо чинда оварда мондим. Мана михел биҳои кабуташам ҳай, ин сорташам хел кабут, менаиҳош зард. Агар худо хоҳад ягон бор боғаш парафтамонам, шумова нишон метиҳам. اینجا درخت های خورما معلقه خورما یکند خورداسیم سهلیم خیلی زردچه رنگ آوردگی ها من نبه درخت های خورما ما هم بسیار نمیدونم حضور دیتا 10-15 هست حالی کمتر وقت است примерно 2 هفته به فکرم سانه همش زرد میشد ها بچه молодец آزی کنده میکنم منم اینجان دیم های بالاش میخیل خورمای نخص کدگی حاصلش خوش رو انا میخیل اینجان ده تربوز هست ببینتون تربوز چه کلان شدگی انا میقه شدگی من اینجا بویخته است نمیدونم تربوزه به فکرم من اینجاش خوش شود سانی میکنم حاضر کلان شدن گرفت است با اینجا جوشنده من این خیلی ویریشی چیزی شاخی تربوز آمدگی با اینجا جوشنده ماینده تربوز اسی خم بچه ها کند میچوکرد نیست همینجا باید مایدش بود دستی کودکانه مونده است این گلاش منه من اینجا هم گلاش گل کدوس اینجا جواری محکه کنده لایک کنیم جوشانیم گوییم ایننده درست نبوده است همین بودگیش هم مایده برامدگی اینا تیقش ناندگی جواری محکه های مایده برای همین ویش حاصلش уже خوش شده است تماشابینان اینجا من از شما خواستم باغی انارمای نشانتیم نمیدونم راستی گپ چقدر بیخ انارماهای ممکن 100 بیخ ممکن 80 بیخ باشد ممکن زیاد هم باشد حاضر میخیل سیزونی انار همه انار فروشی چونکه уже انارا کافی داست کمتر خنک فرمد من موی هم خریدارم داست من میخیل اناروی خوشرو من اینجا 2 قطار هست 2-3 قطار من این با 1 قطارش من تا همونجا تا آخره اینجا میخیل انارا پس تا آخر نشان داده نمیشه انار برفتگی حاصلش جدا هم نه از انارایه لیکن نرخش پست نرخش ارزون همین روز هم وای آمد خریدار آمد کلونش از همه کلون از من شما من نشون میتونم کلونش من ایها این هم حالی کلونی من امون وای من کلونش 5.5-6 сомони мегирифтем майда ҳоша бошад мана ин хел средни ҳоша бошад 4.5-5 сомони мегирифтем
ина чӣ қадар меҳнат када ҳамаша ҳар якте ҳами анороя ваяшба мана мехел гулашба вай када бондаги мана пахташа дидоситона ҳамон доруи ваҳайку пахта ва дору аралаш када машорамно тосидагишҳай мехел ҳамаша нӯгаша шикофша рӯз када брондаги то ки амонҷаш вай надарод кир надарод гуфта агар насиб бошад вақти анора фурӯшим анорканиян шумо ба нишон медиҳам чӣ қадар мешад чӣ қадар мебурад. агар ҳамин ҷанба бошем мана анорои калон хел ҳамин анорои мана мехел калона ҳамин косабои вай ба гирифтосиям 5.5-6 сомони гирифтосиям. намихел инҷо бошад боғи ангур ҳамихел бисёри тосидагӣ лайба намедонам аз бас асаби чӣ бошад. ангурам нархаш ҷудо ҳам арзон ҳамихел ангуроя 2 сомонӣ мехаранд лекин ҷои натосидагӣ хушрӯшам ҳаст. мана ангури моам то камо ҳамихел ҷудо ҳам баландинда салом тамошобинон, бори дигар хушомадед ба канали мо. ин видеои рӯзи дигар. хулас ки мо анора фурӯхтем, бисёр савдогаро омдан савдо кардам лекин надодим чунки бисёриошон ҳамихел сорт ки мегирем гуфтанд масалан майдиша 2 сомонӣ мобайниша 4 сомонӣ калонаша 6 сомонӣ мо розӣ нашудем. мо хостем ҳамаша як бора фурӯшем чунки агар ҳамихел савдогарои сорт ки мегирифтагӣ биёд бисёр анора адход мекунад камтар рӯш доғ бошадам камтар ягохел ҷирмаш бошадам мемонад вай анор гӯё ки мусор мешад ту бароварда вай анора бозорга фурӯхта дуюм бор бурда фурӯхта наметавон чунки арзон мешад уже адходо. имрӯз як савдогара нархош мақбул шуд ба фикрам хонандиёва анора додан хурду калону кафидагию ҳамаша якбора мегиранд. мана ин хел калонои кафидагишам ҳаст бисёри калонаш кафидагӣ. мо ҳозир аз як сар анора ҳамаша чинда истодаем. анор боғамонда ҷудо ҳам бисёр барои ҳамин мо худомо чинда наметонем. обшир ба фикрам 8 касози чиндосим 4 коргар овардагӣ бо ман додарам келин ҳамаи хонандиё ёрдам додасиям чиндосим. савдогаро ҳамон харидорҳо худошон пакетка досиян коробка намекадян хел сортировкаям намекадян обшиам аз як сар хурду калону кафидагию ҳамаша пакетка досиян худошон анда аппарати сок мекардагиашон будааст ҳамихел соки тозаи анора мефурӯхтиянд. барои ҳамин сортировка барои мо чӣ мегуфтанда лозим нест ҳамаша всё сокта мебарем дигар давлатда намерисонем анороя гуфтанд. мана ин пакетҳо ин ҳар якта пакетанда средни 15 килограмм анораш ҳаст 12 кило 13 кило анамихел боғанда ҳама ғунучини анор ки авора манамихел ҳавона офтобӣ инҷа кабирба нигоҳ кадосим мо ҷанчанба ба ҳисоби ки нархи анор хурду калон кафидагӣ майда ҳамаш ки ба фикрам келош ба 6 сомонӣ фуромад.
боғаш ки ҳаме хел гирифта мебуравад хони мо ва якбухе анорӯи хел баҳо намемонад. Атход гӯем ки намемонад, фақат тосидагиша ҷудо карда партоф досем. мо аз як тараф анора чин достем, аз тарафи дигар ҳамин хел пакет кардосям, аз тарафи дигар пакета броғар досям. Агар ҳамин хел нигоҳ кунем, агар анор кам боим буд ба фикраму боғандан якин ҷудо ҳам бисёр будааст. Средни ҳисоб кунем, ҳамин пакетҳое ки тайёр буд зиёда аз 1.5 тонна шуд. Боз се бехи дигар, се бехи калон ҳосилаш нағз буд, ҳамин хел исташ анор ки истодааст ва аллакай бегоҳ шуд. Вақти офтобшин шуд, он шахсоне ки анора харидам гуфтанд ки шуд, мондагиш монд, барои шумо мо дигар намегирем, мешавад гуфтанд. ҳамин хел монд. ба ҳисоби миёна боғи мо зиёда аз 2 тонна анор кард. ҳосил ҷудо ҳам нағз буд, шукри худо, ин насиб. ба кадом тарафе ки ҳамин дарахт наздик аст, ҳамин тарафа чинда аз боғ берин ба бироварда тӯда кардосем. ҳозир ин тӯда агар ҳамаш пакет шавад, ин тӯда ба мебиёд, аз инаш дигараш ба мерад. ҳамин хел карда пачти шудим гӯем, ҳам хато намекунем. дар ҳамин ҷо ба фикрам видеоя ба охир мерасонам. мо аз паи анорчинӣ. раҳмат ки моро тамошо кардед. Тамошо мекунед, лайк мегузоред, комментария менависед. ба ҳамаи шумо хонаи обод, зиндагии ширин, рангоранг ба мисли ҳамин меваҳо таманно дорам. хайр, дар паноҳи худо бошед. سرشتی من بقای سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن وطن سرشتی من بقای سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من